Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Yes, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Here in your court, where I'm close to your truth, I found where I belong. Sing it with me. Come on, You're yes. so holy. Yes, hallelujah. Holy Spirit of God. Lord, there is none. Oh, there is none like you. Yes, hallelujah. You're so holy. You are holy, holy. Glory to you alone. Glory to you.
Thank you, Hear me, Jesus. your call, the Lord. Thank you, Hear me, Jesus. your call. Where I'm close, Lord. Where I'm close, Lord. I have found the place. Hallelujah. Hallelujah. Hear me, your call, the Lord. Yes. Hear me, your call. Where I'm close. Oh, I need to be close to you. I have found yes. Hallelujah. I know that I belong. Lord, hallelujah. You're in your call, Jesus. Oh, Yes. Thank you. there's no other place. Yes. Hallelujah. Come on. Yes. Yes. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes. Hallelujah. Come on. We worship you, Lord. Yes. We just want to worship you, Lord. Yes. For you are worthy to be praised. Hallelujah. Jesus. All we see is you, my God. All we see is you, Jesus. There is no one like you. So we can search for eternity and we will find that there is no one like you. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. I worship you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Never place you. Hallelujah. Jesus. Lord, you are welcome In this place. Come on. in this place. Oh, come on. Lord, you're welcome. Lord, you are welcome in this place. Lord, you are welcome in this place. Yes, Lord. Have your way. Lord, you are welcome. Lord, you are welcome. Your name is welcome. Hallelujah. Lord, you are welcome in this place. Lord, you are welcome in this place. Have your way. Send your anointing. Send your anointing. Sing it with me. In this place. In this place. We need a fresh anointing in this place. Hallelujah. Anointing in this place. Have your way. Have your way. Holy Spirit. Holy Spirit. In this place. Holy Spirit. Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Holy Spirit. We need you in this place. Have your way with us. Have your way. Sing it again. Sing it again. Holy Spirit.
Spirit in this place. For I need you to forget about yourself. I need you to forget about your problems. I need you to forget about your illness. I need you to forget about your financial problems. I need you to forget about everything. Concentrate on the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Let's create a platform for the Spirit of God. Yes, come on. Hallelujah. Yes, come on. Let's create a platform for the Spirit of God. Yes, hallelujah. Hallelujah. For the service cannot continue Yes, hallelujah. without the Spirit of God. Yes, come on. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. My God. Jesus. Hallelujah. Lord, we proclaim you now Come on. and your mighty power Yes. and your awesome majesty. Lord, come upon us now and release your power and let your presence go. Jesus. Yes, hallelujah. Lord, we proclaim you now and your mighty power, your awesome majesty. Lord, come upon us now and release your power and let your presence Jesus. Release your power and let your presence fall. Release, release, release your power and let your presence fall. Lord, release your power in this place. Release your power and let your presence flow. Let us sing it one more time. Release. Release your power and let your presence flow. Hallelujah. 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 Hallelujah.
sien vanmorgen een behoefte aan iets van die broederlijkheid. Ons kan weer vanmorgen in die dienst gaan doen. Sien vanmorgen in die rust nu. Ik weet niet wat u plan van de Heilige Geestes vanmorgen voor jullie bijeenkomst doen. Maar ons moet de kracht los aan jullie plek, mijn God. En wat hier en wat er ons is zal aanraken. Ons vanmorgen gezond zijn. Je moet de sleutels vanmorgen niet in de hand zien. Maar als je die vijanden moet uitbrengen, om ons te breken die op vanmorgen. Vanmorgen dat ik schip voor mij alleen nog. Dat wij leven voorstand geeft u ja. En die verdenken van mij. Apostel is. Vergeet mij nu van die aangezocht. En nu in die heilige geest. Die van mij al weg te jongen. Ik blijf vanmorgen bij u. Jullie vanmorgen roept ons uit. En ons zegt tot vader. Ik heb die jongen al verwacht. Maar hij komt weer van mij. En ik ben uit mij af. Jullie ons bent vanmorgen voor alles. Wat gebeurt mag worden in uw plek. Elke lied in een afstand stijgt. Dat er in de roep van die Heeren. Onze muzikant Heeren. Plaatsen worden in bloed. Onze krabbers vanmorgen. Plaatsen worden in bloed. Die bloed wat de kracht verloren nu. Die bloedschap vanmorgen. Die lief van die zondag bloed zal offeren. Heeren die jacht vanmorgen. Heeren blijf vanmorgen in die haal. En brand vanmorgen die verbondsart terug. Dank u Heeren voor je dit broederlijkheid. Dank u dat u ons nooit verlaat hebt u. Dank u Heeren dat u ons mandas. Heeren dat iemand heeft gezegd. We are not worthy. Heeren maar on your way to the cross. You just hallelujah acknowledge that we are worthy. We are worthy Lord. Because you are worthy. Heeren hier vanmorgen. Dank u Jesus. Maar wanneer ik hier vanmorgen. Heeren want ik weet is iemand in die plek. Wat gekomen is om iets te ontvangen. Zijn die hand van die in de rij. Heeren hoe afzijt het is. Gebrekkelijk mijn God. Terwijl je daar staan. Om ons uit te helpen. Heeren ons verheerlijk u vanmorgen. Heeren jullie soms is niet op mij niet. Dat is niet op die kerk vanmorgen niet. And it's about you my God. Daarom verheerlijk ik je naam. Dank je Jesus. Zin vanmorgen jullie dienst. Heere ons wil jullie zelf mee uitgaan. Maar met nieuwe hoop, nieuwe kracht, geloof, liefde vanmorgen. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Yes. In Jesus' name. Yes. In Jesus' name. Yes. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Dank Thank je you, Heere Lord. ons Christus. Thank you, Lord. Dank Thank je you. Heere. I bless your name. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. My God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Heere ons verheerlik. We bless your name, Savior. As niemand soos U nie. Niemand soos die Here nie. Ons sê dankie. Oh, Ons is Jesus. dankbaar. Yes, hallelujah. Vir die Here vir my. Yes, very true. Amen. Ons is dankbaar. Yes, 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 Vir baie yes. kere, Here, Mm, sit ek my eie niet voor U. mm. Maar ek wil myself vanmorgen vergeet. Oh, thank you, Lord. Ons wil U die standpunt maak van hierdie tyd. Yes, Jesus. Ons is by die intog van Jerusalem. Yes, Lord. Ons wil ons op palmtakke gooi. Ons wil ons klere gooi. Yes, Lord. Ons wil sê Hosanna in die hemel. Yes, Jesus. Geseend is die Here. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus Come on. loves me. Woo, come on. Oh, yes. Yes, it does. Come on. Jesus loves me. Oh, yes.
prys in die plek. Ek sê iemand gee die Here 'n prys vanmôre. Halleluja. Prys die Here. Nou ek is vanmôre bevoorreg, ek kan maar sit. Yes, amen. Om in die teenwoordigheid van die Here te kan staan. Yes, amen. 'n Presence wat 'n mens net anders laat voel. Come on, yes. Halleluja, ek dink nie verliefdheid kan 'n mens so laat voel. Halleluja, ek dink nie die lotto kan my so laat voel. Come on. It's only the presence of God. Prys die naam van die Here, ek groet U in daardie heilige teenwoordigheid. Halleluja, prys die naam van die Here, ons pastors, ons evangeliste vanmôre. Halleluja, ons prophets vanmôre. Halleluja, die jeug, die sondagskool, elke vrou van God in die mooi naam van die Here. Halleluja, ek wil U welkom heet vanmôre in die teenwoordigheid van die Here selfs. Halleluja, my vriend, ons pastor Winston Boulaye. Yes, amen. Vanmôre, jy staan pastor. Ons staan so, prys die Here. Halleluja, prys die naam van die Here wat vanmôre in ons midde is. Ek sê dankie vir die Here, omdat die Here vanmôre, halleluja, ek en U gedink het. Yes. Nou in die week, prys die naam van die Here, praat die apostel met my, hy stuur my 'n voice note. Apostel Whiteboy van Calitzdorp. Halleluja, en so uur later reply ek. En sy suster sê, dit is nie apostel wat praat. Ek vra, maar waar is apostel? Hoekom klink hy so swak? Sy sê, apostel het nou net gesterwe. Ja. En het kom by my kort is het. Ja. Prys die naam, hoe kort die lewe is. die waarheid. Prys die naam, dit kom by my, prys die naam van die Here, dat ek praat vir myself, moet gebruik maak van die geleentheid wat ek kry by die Here. But there is some people that still have an attitude, prys die naam, 'n attitude van ek smaak nie vandag nie. Ja. En ek kan nie vandag optrek na die huis van die Here toe. Hey, hey. Omdat iemand wat gaan slaap het, halleluja gesê het, ek smaak nie wat nie, halleluja, want ek kan miskien nog kry, maar môre mag dan te laat wees. Prys die naam van die Here, want as iemand wat ek en U beter ken, as wat ons onsself ken. Yes, amen. Halleluja man, halleluja, dat Daniel vra vir Filippus, hy vra hom, kan daar iets goed uit Nazareth wees? Hy sê vir hom, kom kyk, terwyl die seun van God daar rond beweeg. Halleluja, en toe Nathanael kom, toe sê Jesus, die as 'n ware Israeliet. En leer die krag in sy hart nie. Maar Nathanael vra vir Jesus, kyk sy attitude, hy vra, hoe ken U van my? Jesus sê vir hom, ek het jou geken toe jy nog onder U vyand was. Toe jy nog in die tempel was, ek het jou geken. Toe jy in die krag was, ek het jou geken. Halleluja, toe jy nog met jou sakke vyand was, ek het jou geken. Toe jy nog in die hospitaal was, ek weet van jou, ek het jou geken. Voordat jy beschaamd, ek plan met jou gehad, met die naam van die Here. Dan kan jou kniel uit. Sê waarlik, U is die Seun van God. Jesus vraag vir hom, hoe is dit dan? Nadat ek vir jou dit gesê het, glo jy regtig, as hy eerste iets sien, as hy eerste iets hoor, voordat hy glo, voordat hy weet, Come on. Yes, come on. Halleluja. Sy naam. Prys die naam van die Here. Sy naam. Here, ek prys U vanmôre. Prys hom. Yes. Halleluja. Beteken van het werk nie so lang om sy krag te verslaan. Come on. Ons sê sy God van die tweede kans, aan 35 years oud, en ek kan nie eens meer onthou hoeveel kans ek by die Here gekry het. Hy gee my 'n kans. Hy gee my weer 'n kans. Toe gee hy my weer 'n kans. En hy gee my weer 'n kans. En toe ek vanoggend opstaan, het hy my weer 'n kans. Oh, beautiful. Here, ek prys U vir U. Halleluja. Beautiful. Die Here is in hierdie plek. Say that. Ek wil vir iemand vanmôre Yes. sê, Jesus stap vanmôre deur die laag. Al wat dit vir ons help, is om sy soom aan te neem. Sy naam. Weet U vanoggend, ek kry so 'n slymer. Halleluja, ek sien 'n slang by die TV-steen. Prys die Here. In 'n droom, ek is tussen slaap en wakker. Ek maak my man wakker. Halleluja, ek sê vir hom, gevaar jy, want die lig is af, maar ek gevaar die vyand in my huis. Come on. Ek sê vir my
die man staan op. Daar's 'n slang in die huis. Yes. Mense, die man slaap. Halleluja. Ons moet dubbel wees. Toe ek opstaan toe gewaar ek. Die vyand is besig Yes. om by my huis in te kom. Come on, come on. Vanuit Vrydag al begin. Maar hierdie God is so mooi. Oh. Wanneer 'n mens gedurig deur met hom praat, dan hou hy hom op hoogte van sake. Prys die naam van die Here. Vanmôre sê ek dankie vir U. Yes, Jesus. Ek is so, evangelis, maak ek is so bly vir my lewe. Yes. Prys die naam van die Here. Ek kyk vanoggend in die spieël. Hoe mooi en sexy is ek soos verkeerd. Hey, hey, klim uit. Hey, Ek is so goed. klim uit. Prys die naam van die Here. Halleluja, ek lyk nie 35 nie. Yes. Prys die Here, want die Here het my lewe kom verander. Yes. Halleluja, Karen. Ek kan vir jou sê, my suster, ek was klein gewees. Dit was nie nodig vir my ma om te sê halleluja. Kom staan hier voor en sing 'n lied. Die Sondagskool. Ja, kyk, jy mag en as ek het 'n liefde vir hom vanaf ek klein is. Yes. Prys die naam van die Here. Toe lê my ma in die Santa. Toe sê ek kan staan en bly. Halleluja, dat drank my susters. Halleluja, hulle drank. Dan maak ek my klaar vir die huis van die Here. Ek sien guns in my lewe. Yes, thank Ek you, sien Jesus. guns in my lewe. Yes, Jesus. Toe weet ek, halleluja. Yes. Ek sal iets groot wees in my lewe. Nou verstaan iemand nie hoe die Here my kan gebruik. Baie kere soos die evangelis vanoggend gesê het in die bakkie, dan is ons jaloers vir mekaar. Want instead kom ons bou mekaar. Yes, Kom beautiful. ons verbind in mekaar se gawes. Yes, amen. Kom ons laat jou gift contagious wees. Yes. Asof die kerel sing, dan wil ek ook sommer sing. Yes. Halleluja. As die broer koorkans, dan wil ek ook koorkans. Ek weet nie vanmôre hoekom ek dit moet sê nie. Maar Yes. die Here is vanmôre hier. Yes, come on. Halleluja, wees vanmôre vry. Die Bybel sê as die seun van God ons vrygemaak het, is ons waarlik vry. Yes. Moenie slaap vanmôre. Yes. Die Bybel sê Etikus sit in die venster. Ja. Paulus bring die woord. Ja. Vraag die jong man raak aan die slaap. Ja, Onder die waar- krag van God. Yes. En hy val by die venster uit en hy Yes. sterwe. Yes. Maar die Here is so genadig. Oh, Hy laat toe dat come on. Paulus vir die jong man Thank you, en Jesus. die lewe kom in hom terug. Hallelujah. Halleluja, ek weet nie of ek 'n Paulus is. Come on. Ek weet nie of ek vir u kan bid vanmôre. Yes, come on. Om te lewe. Maar ek sal try. Ja. Dan moet jy sprins wees vanmôre. Halleluja, die gawe van God is verniet. Yes, come on. Hulle sê vir die towenaar, mag nie vergaan met jou geld, Ja. omdat jy gedink het. Jy kan dit Jy ken die gawe van God. It's beautiful. Jy kry met geld. Hallelujah. Halleluja, kom Thank ons you, staan Jesus. vanmôre. Yes. Ons gaan die Here prys. Hey. Vanmôre, ons gaan hom prys. Yes, Ons yes. gaan hom prys. Yes. In hierdie plek. Yes, come on. Daar's so 'n lied wat my oudste suster. Nou dierbaar as die susters van my wat so dronk was, is almal gered. Hey. Prys die Here. Beautiful, amen. Halleluja, hulle is almal vanmôre. Amen. My hele huis is by die Here. Yes. Ek het siek by die Here gekom. Hey. En die Here het my gesond gemaak. Hey. Ek het siek by die Here gekom. Yes. En die Here het my gesond gemaak. Die sonde het my siek gemaak. Hey. En die Here het my gesond gemaak. Die sonde het my siek gemaak. Maar die Here het my gesond gemaak. Hey. Ek het siek by die Here gekom. Ja. Maar die Here het my gesond gemaak. Ek het siek by die Here gekom. Ja. En die Here het my gesond gemaak. Die sonde het my siek gemaak.
sondagschool gaan kom. Yes. Die Here gaan ons sien, die sondagschool. Kom. Halleluja. Prys die Here. Kom ons sien ons so hande prys. Kom ons sien die sondagschool so hande prys. Halleluja. Jesus. Jehovah, you, I just Come on. need you. Yes. Oh Lord, Jehovah, you, I just need you. Oh Lord, Jehovah, you, I just need you. Oh Lord, Jehovah, you, I just need you. I believe Yes. you are the God of miracles. Yes. You are the God of wonders. You are the God of power. I believe. Come on. I believe. Yes. Yes. Come on. Praise the Lord. Baie mooi. Beautiful. Amen. Prys die naam van die Here. Ons sien julle nog aan 'n prys. Bless the Lord. Amen. Halleluja. Ek weet nie as julle moeg nie. Prys die naam van die Here. Come on. Maar is lekker om jou uit te oefen. Ja. My ma sê altyd wanneer 'n mens so koordans vir die Yes. Here of al staan jy net so rond voor Ja. die stoel, prys die naam van die Here terwyl jy sing. Sy sê alles wat boos is, plig. Prys die naam van die Here. Want as iemand mos aan jou wil vat en jy beweeg, dan kry jy nie sommer 'n grip nie. Yes. Sy sê nou so is dit met die bose magte. Wanneer hulle aan jou wil vat, terwyl jy so beweeg, Hey. God se krag Hey. gee, dan kan hulle nie Shake aan him jou off. af nie. Shake him Prys off. die naam van die Here. Ek sê nou die dag gister by Spa, sê ek vir die een suster, ek sê vir haar die enigste rede waarom ek en Elie 'n breakthrough kan kry in ons omstandighede nie. Die enigste rede waarom ek nog by R2 koffie en R1 suiker is, Yes. prys die naam van die Here. Sy lag vir my 'n bagalas gasje. Ek sê vir haar maar die rede Yes. waarom ons nog by dit is omdat die offer wat ons bring in die huis van die Here is gebreklik. That is Die very feit true. dat dit die boodskap is, dan is ons al goed gekree. Ons is al goed gekree. Prys die naam van die Here. Nou ek sê altyd in die huis, dan sê ek vir my eggenoot, nou is 'n baie stil man. Halleluja, nou as 'n mens om my ken nie, dan sal jy op hom gesig dink die man, 'n bly noors, nou ek wat hom ken verstaan hom. Halleluja, baie kere, halleluja, dan is ons gesigte soos 'n spieël van die wêreld binne in die huis van die Here. Dan bid ek, maar ek verstaan nie. Halleluja, because my attitude teenoor die Here het nog nie verander nie. Daarom kan die Here nie vir my leer nie. As so baie wat ek vir julle kan vertel van die Yes, Here, thank you, wat hy vir my gedoen het, alleenlik in die dag, prys die naam van die Here. Nie, gas nie 'n ou getuie nie, Yes. vandag se getuie. Prima. En ek sê vir die Here, vanmôre, so baie, dankie. Ek wil die lied sing, terwyl ek net so vir Pastor Goliath te kan sê, ons het ons Yes. Pastor Sergio, Yes. wat ons gaan doen met die woord vanmôre. Yes, thank you. Maar ek wil net, ek weet my vriend, hy bring altyd so vir die Here. Yes. Ek wil net hoor, miskien het hy iets ons saamgebring. Ja. Prys die Here, en die Here gaan ons seën. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Gideon, van die manne water stuur. Hey. Gideon, van die manne water stuur. As hulle bang is, as hulle bewe,
Yes, amen. Mighty God. Praise the Lord, amen. Here, Here machtige prijs. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Here, Here nog een Praise Him. Hallelujah. It's good to be here. It's good to be here. Come on. It's very nice to be It's here. good to be here. Hallelujah. Praise the Lord. Has in the name of Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah. Als hij mensen niet bevat, wat zal ik het zien gebeuren? Thank you, Jesus. When Jesus can run. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. When we cry, Yes, hallelujah. Come on. Yes. Yes. Yes, hallelujah. Wow, come on. Woo, hallelujah. 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 Woo, hallelujah. 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 The King of Kings. Come on. Yay. Yes, come on. Woo. Oh, worship Him. Worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Beautiful. Come on, bless the Lord. I feel the presence. Bless the Lord. Come on. I feel His presence. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You know what, church? Thank you, Lord. Jesus. Bless His name. We worship you, Lord. Oh, thank you, Lord. Jesus, I just want to come to receive this morning. Come on, Christians. praise the Lord. But God is gone. Come on. The year is the year of the Lord. Yes, thank you, Jesus. But first greetings are it's unto the Holy Spirit this His morning. name is We have a Jesus. presence in the first lady and the first man of this house. He's been greeting in the wonderful name of our Lord Jesus. Each and every Oh, house. thank you, Lord. He's been greeting this morning. Yes, come on. And the children as well, the young people. Yes, everyone come has been on. greeting Yes, come this on. morning. But I don't want to take my
my Bible to read the chapter. But I say, Lord, drop me in my spirit this Come on. morning. What I must do this morning. Yes, come on. And God says to me, John, Yes, come on. give me the chapter drop this morning. Yes, come on. 42 this morning. Come on. But God is spoken to Job this morning. Yes. But I want to bring you closer this morning. Yay! Yay! God wants to change Yay! your situation this morning. Yay! Worship you, Lord. Come on. But how long you are still sitting in your situation. Yay! But every Yay! day, Yay! God is here. God is says, Yay! yes, your time. This is your Yay! time. Yes! This morning, Yes! He says, Yes! your situation. Come on. Yes, sir. How long you will still keep yourself in Yes, your sir. Come on. situation. Beautiful. Come on. But you know what, Vincent? Mm. Job was sitting there Yes. in his circumstances. Yes. Yes. But God just say this morning, I want to lift you up in your My. circumstances. Come on. Come on. Beautiful. Beautiful. I want to make a new shift. Yay! 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 I believe a new shift Yay! in your circumstances. This morning, there are people in this place. Yay! God says, Yay! I'm not anymore. I can provide full size. Your situation. Yay! He wants to bring change. Yes. Brings change this morning. Yes, yes, sir. He brings change this morning. Yes, sir. No longer anymore. Yes, sir. Jesus. I will still sit in the land. Come on, Pastor. And you know what? The devil wants always to try to keep us in your circumstances this Yes. morning. But the devil don't realize this morning. Come on. Because God is always ever present Yes, sir. this morning. And you know what? I want to tell you this morning. God's give the commandment unto Job. He must firstly pray for his friends. Yes, yes, that's right, But amen. you're starting now this morning to pray for your neighbor. Yeah. If you Amen. don't love what your neighbor Yes, Lord. is starting, the things can't change. Yes. Jesus. Your finance breakthrough can't come. Jesus. It can't come this morning. Even first, say, I'm able this morning, God, to change my Yes, life, come on. change my attitude, Yes. change how I'm loving with the next person. Yes. I'm starting to love my neighbor Yes. as I love myself this morning. Yes. If you can hear me this morning, Yes. God say this morning, Yes. you must first change. You must first Come on. change. Yes. Before I can change. Yes. Before I can change. Yes. The glory of God Yes. is starting to Yes. 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 Come on. Yes, My hallelujah. God. Bless his name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Het iedereen man van God. Thank you, Een Jesus. vrouw van God van Thank you, de Jesus. kerk. Come on, bless the Lord. I just salute you this morning. Come on, bless the Lord. The moment I come in this church Yes. and I feel the Holy Ghost. Thank you, Jesus. I feel the presence in this Thank you, place. Lord. Rakatatata. Yes, hallelujah. Libros tabababas. Yes, Jesus. Mikrobos. Yes, Jesus. Come In on. Jesus' name. Thank you, Lord. I salute my prophet. I salute you. Yes, come on, bless the Lord. And you know what, people? I go places to places, and I was also speaking on PFM 87.6. Come on. I was also praying Yes. for people in that radio station. Yes. And you know what? Come on. I want to just shortly before I can go sit Yes. down Come on. a short testimony I want to give to you. Come on. If you can believe, I come Come on. second time Come on. out of death. Oh, my Voor tweede Lord. keer Jesus. uit een dodelijke ongeluk. My Lord. My Lord. God was shoved me out of it. Thank you, It's Jesus. not your time. Come on. Beautiful. God says it's not your Yes. time. Yes. This morning I want to bring a new Jesus. change Come on. this morning. Thank you. But firstly, I must start to change. My children can't change. Ah. But I must first be able to can change before God can change your children, Yes. your situation, You the need to letter change. that you are still in. Thank you, Jesus. Your wife can't change.
if you don't want first to change. Yes, hallelujah. Job must first pray Thank you, Jesus. for his friends. Thank you, Jesus. And God just changed his whole circumstances. And God blessed him. Yes, come on. God wants to bless you. If you have nothing this morning, this day, God is able this morning to bless you. I think in last month I was having Yes, come on. an offering service in the church. Come on. But I say to them, Come on. I give you the emblems and take you home. But I believe Yes. they will something is God Come on. starting to change to bless you. Come on. God wants to open the floodgates. Yes. God wants to let it rain. Yes, sir. Come God on. God will let the rain come. Yes, sir. But I am standing in front of the door of my blessing. Yes. But you must first to change before God can let the rain fall on you. Beautiful, sir. Beautiful. Rain of blessing. Beautiful. Rain of blessing. Rain. God wants to rain Thank you, Jesus. this morning. Beautiful. Beautiful. But you know what? The children as well was bringing his offering. Yes. God was doing mighty things. Come on. I believe in miracles. If Come on, people amen. don't believe in miracles. Yes. But I believe in God's miracles. Amen. Yes, sir. But if you don't believe, but God says in His word, Yes. you must first believe that you already received the things Yes. that you can't see. But already you must believe in your heart, Amen. in your mind, in your soul, that I knew that my God is starting to change my circumstances Yes, sir. in my house. Yes, sir. Oh, no matter Yes, what sir. you Yes, sir. no Yes, matter sir. what you are eating, Yes, sir. Come on. no matter you have nothing, Yes. but God is able to God Yes. is able. Yes. Is able. Come on. Able. Yes. to bless you. Yes, sir. Amen. 38 years ago, the man who was been laying there by the bed Yes. of Bethesda. Come on. Julle wat doen my 38 jaar. Yeah. I'm starting to worship in the church. Come on. And God shows me 38 years you are laying Yes. by your circumstances. Yes. Come Yes. on. But God is here next to Thank you. you, Jesus. Waking up this morning. Yes. The same disciples was on with him in the ship on the sea. Yes. But yet when he was in the circumstances, Yes. he don't realize that I must make him must wake up him. Yes. But God says, wake me up. Yes. It's a prayer. Wake me up. Wake me up. Yes. Call upon my name. Call upon my name. Yes. Yes. Hey! Hallelujah! Praise the Lord! Powerful, come on! Praise the Lord! Halleluja. Hey! In die kerk Wakker! Yes! Come on! van God sal hy wees soos ek in u dit wil hê. Hey! Come on! Maar hy sal wees soos wat hy die Gees Ja! wil. Hey! Ek het baie lief geword. Wakker, manne. As Come on. hulle almal. Yes, amen! En in die week in my familie, Yes. sê so klasse week terug. Yes! Een van die kinders in ons familie, my suster se dogter het 'n single gemaak. Come on! En my ma roep my in en sy sê vir my kind, Come on! sy en my suster het gepraat, ek moet sing opgee. Hey! 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 Oh. Hey! Hulle sê vir my ek moet sing opgee. Satan! Come Ek on! moet preach. Come on! Hey! You can do both! Come on! En ek Amen! loop weg van die huis af. Come Want on. ek is iemand wat die antwoord Ja! as mense het goed te praat wat die van my gees is. Come on! Dan loop ek. En toe ek so eentjie naby my huis is, vra ek vir die Here, hoe kan ek die enigste ding opgee Oh, Jesus! wat my aan die lewe hou? Dankie, Here! Beautiful! Beautiful! Hoe kan ek Never! die enigste ding wat my aan die lewe hou? Come on! Want toe my kind moes sterwe Yes, Jesus! met my en al by geboorte, Yes! toe die voetvrou my alleen los om te kraam en is my eerste kind. Oh, come on! Toe ek 'n blackout kry en Yes, roep na die Jesus. Here, Oh,
Savior. Toe ek die hand van die Here sien, Yes, Jesus. toe sien ek elke lied op my journey wat ek geoffer het vir die Thank you, Here. Jesus. En daar die oggend op 10:00, Hey. wanneer die moeders bid, gee ek geboorte Yes. aan die seun. Oh, come on. En ek het die Here gesien. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. En nou dat ek ouer is, Yes, toe Lord. ek in Linton Grange op die pad moes verongeluk, Yes, Lord. toe die golfse wiele uitrol en skeer op die one-way, toe is dit die lied van God Oh, Jesus. wat ek vir hom gesing het, die offer Hey, hey. my gedraai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. En toe die dokter in 2018 vir my sê dat ek sal nie weer 'n kind kan baar nie, in die honeymoon phase van my huwelik, Yes, Jesus. toe sien ek die lied wat ek vir die Here gesing het. Nou hoe kan ek iets opgee wat my aan die gang gehou het? En terwyl ek huis toe loop, kry ek 'n droefheid in my hart. En ek sit die aand regop terwyl ek met die Here praat. En terwyl my hart met die Here praat. En terwyl ek my nie kan oormaak nie. Can these bones Sien live? ek 'n lied. Speak the word. Come on. En ek dink aan die pad wat die Here met my aanpak. Thank you, Jesus. Ek sien alles wat ek moes deurmaak. Maar ek het gebly in die Here. Thank you, Lord. Want dit was vir my belangrik geweest. Yes, Lord. En hoe kan ek die enigste ene los wat my kan help Thank you, Jesus. in my omstandighede? Thank you, Jesus. Daar die Vrydagmiddag toe my man die prys is, toe ek uit die werk uitkom en die tou klaar aan die dak is sodat hy sy lewe moet neem. Net toe hy die tou om sy nek moes sit, toe ek by die deur kom, toe is dit daar die lied wat ek gesing het, wat my man gehou het. Ek weet nie vanmôre of jy 'n rede het om die Here te dien. Come on. Ek weet nie vanmôre of jy 'n rede het om te sing. Wanneer 'n mens jonk is, dan het jy nie regtig problems nie. Wanneer 'n mens se ma en pa nog vir jou alles doen, dan het jy nie probleme nie. Nou voel jy, dis nie vir my nodig om alles vir die Here te gee. Come on. Maar in my jonkheid moes ek alles gee, Yes. want ek het my skere volgemaak Yes. vir die moeilike dae wat sou kom. Yes. En toe die moeilike dae kom, toe sê die Here vir die enemy, no ways, No ways. Come on. she's mine, Amen. Beautiful. she's mine. En ek dink as Junita Bynum wat gesê het, if you don't understand my pain, Come on. You won't understand you my will praise. never understand my praise. That's right. Amen. Baie kere met die Here 'n mens force. Daar's mense wat sê, ek weet nie hoekom gaan dit so nie. My niggie ry 'n grand car sit 'n grand huis. Sy sê vir my ma, ek weet nie hoekom die Here met my so maak nie. Maar op 'n Sondag weet sy nie eens waar is die deur van die kerk. Ek het in haar huis gekom, ek het nooit gesien sy praat met die Here nie. Haar kind stuur sy nie Sondags nie. Sy doen niks vir die Here nie, maar net vra sy, hoekom maak die Here met haar so? Dan sal van ons wat elke oomblik op jou plek is, iets gebeur met jou, maar jy bly by die Here. Iets wat maak dat mense bevraag of jy regtig die Here dien. Nou gaan iemand vra, hoe kan dit so gegaan het met Suster Juliet, maar sy dien die Here. God het dit allow, omdat hy homself in my lewe wou openbaar. Yes. Come on. God allow, dat my familie my seer maak, oor en oor en oor. My eie ma maak my seer, oor en oor, want God het 'n plan vir my lewe. Miskien is jy al 'n apostel of 'n profeet en jy bly nie in 'n double story huis nie. And some people may question it. But your gift is not determined on what you have I believe or your that. bank account, I believe your that. status. I believe that. Amen. Hallelujah. Ek moes baie daar bid vir my man om hom te kry by die gesindheid wat hy vandag is. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Harde daar. Iemand sê vir my, Pastor Sergio gebruik my. Hey, hey. Mense skinder mos. Satan. Yeah. Ek sê Pastor Sergio is lief vir my. Yes. Come on. Amen. Praise the Lord. Want ek kan my foon enige tyd van die dag of Yes. nag optel en hy sal antwoord. Yes. Amen.
dan by sy huis kom en die gasvry van sy vrou sê vir my wat hy dink van my. Dis die Here wat ek ken. Vywe, gun sal op jou lewe wees. That's right, amen. My ma se suster sê altyd, moenie laat die Here met jou sukkel nie. Hey, Moenie laat hy jou fors om hom te prys nie. come on, amen. En die dag wanneer jy in benoudheid is en jy roep, dan, en die Here vat te lang, dan is jy kwaad. Come on. Dan is jy kwaad. Mm, Maar jy het vergeet jy. come on. Jy het nie invest in die Here. That's true, amen. That's beautiful. You need to invest That's to beautiful. get something out. Miskien waar jy 10 jaar vir jou breakthrough. Come on. God is hier. Amen. Jy het dit nog nie gesien nie, but it is done It is done. by God's Thank you, grace. Lord. Thank you. Whatever it is. Vir baie mense sal dit lyk soos 'n mors van tyd om hiernatoe te kom. Maar vir my is dit 'n guns Come om die on. Here te dien. It's a privilege. Come on. Dit is 'n guns vir my. In elke verdrukking het ek net sterker geword. Yes, come on. And even more powerful. Yes, Lord. Die Here is besig om ons te antwoord. He's in the mood to answer to us. Ek wil vir Evangelist Gershon en Evangelist Mark Hey. elkeen so 5 minute gee Maak die manne los. om ons te bemoedig. Hey, Ek dink is die manne van God se dag. hey. Maak die manne los. Die Here gaan vir ons. Amen. Maak die manne los. Maak los die manne. Die koran, Hey. Die die bloed waar my vange Hey. is. Hey. Hey. Die koran, Die keluar sy bangga. Keluar sy bangga. my vange. Hey. Hallelujah. Hey, die koran, die bloed waar sy vange. Hey, dat was. Oh, die Here. Kyk hoe rol, kom aan. Hey, kyk hoe rol. Kyk hoe rol. Hey. Woo. Hey, kom aan. Yes. Hey. Hey. Die bloed. Hey. Thank you, Lord. Hey, 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 praise die Here.
Sy naam. Yes. Yes. Nou, ek kan nie anders sê nie. Amen. Hey. Ek wil hê Jackson moet hoor. Yes. Ek wil hê hierdie mense in hierdie straat moet hoor Yes. van die Yes. Here. Amen. Yes. 2020 was miskien moeilik en Come on. deur mekaar op sy einde. Come on. Maar nogtans, Hey, nogtans. nogtans was die Here. Hey. 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 Nogtans, op Joseph stukkende bene, toe was God goed. Amen. Yes. Met Paulus se stukkende slaande, Hey. daar blys die naam van die Here. Yes. Jesus, begroet ek my leaders. Yes. Thank Amen. you, Jesus. Ons pastor, ons first lady, Yes. die manne en vroue van die pastor, welkom vanmorgen by Yes. POJ. Amen. Yes. Welcome to POJ. Yes. Amen. Ons is man, we are few, Yes. but we are powerful. Amen. Yes. Wanneer ons verklaar, Yes. dan doen die Here. Amen. Yes. Van ons staan aan sy naam, my sisters Yes. and brothers. We Yes. are in His name. Yes. We are not outside His name. No. We are in His name Yes. because we move in Him. Yes. We live in Him. We stand in Him. Yes. We operate in Him. Yes. We move everywhere in Yes. Him. Come on. Hey! Yeah. Hey. It's not my blue shoes that make it, amen. It's not my hair that was cut last week, amen. It's not the clothing that I wear, but it's not the gold ring that I'm wearing. It's not the smart clothing. It's not the wardrobe that I bought for Christmas. New clothing that I bought. A waste of Yeah. time. Come on. But the time that we come to God is the best time. Yes. Amen. Hallelujah. Yes. I may work for $20 an hour. Hallelujah. Yes. But it's better to come up to the house of the Lord Yes. and receive His blessing. Amen. I'm glad to be here this morning. Amen. Come on. Amen. The devil tried everything Yeah. I try out. to keep me away. As this man of God was talking this morning, you see the devil is trying everything to keep us away from God. That's true. Amen. That's bad. And when you come into God's presence and you realize, yeah, this is my origin. Yeah. This is where I belong. Amen. When they said to the woman, Hannah, you won't have children, God says, I will give her children. Yay. Yay. Amen. Yeah. Yeah. When Hannah, they were laughing at Hannah, and they said to her, Hannah, you won't make it with this man or with this family. Amen. God stood up and He said, hey, you won't make it. Yeah. Amen. Yeah. Hi. Yay. I think, Brother Alvin, I'm glad that you are here. It could have been different. Hallelujah. But God brought you back. Amen. Yeah. Hallelujah. I listened to a testimony of a guy Yes. while fixing the puncture of my tire. And the man said when he had coronavirus, Yes. he didn't know how it is so that you can only call upon God in that situation. Come on. The man said, Mama, he said he couldn't do anything else within the coronavirus but to acknowledge God. Amen. Come on. You see, when you're under that pain, he said, he said you can't be alone. But he realized there's somebody next to him. Name is Jesus. En hy weet dit is die Here, man. Yes. Hallelujah. No matter what the situation out this morning, Come on. die Here is daar om die situation te verander. Yes, sir. No matter deep you are in it. My testimony stand this morning. Fresh in this week, I've heard that someone almost died. Come on. And at the moment when we call upon the name of the Lord, everything started to change. Oxygen came out of heaven into his being. And everything started to come back. The organs start to give answer. Because there's a light coming into his body. There's a supreme thing that is coming into his being. Hy verander. Alles in hom begin aktiveer. Ek activate it.
and the lungs start to breathe again. Yes. Mense, people, let's appreciate God even in this few months Yes. of South Africa and the world's difficulties. Die Bybel sê, ken hom in al jou weë, Jy sal jou baie dan gelyk sal hy jou baie gelyk maak. Know him in all your ways, and he will straighten your paths. No matter if your path is narrow, no matter if your path is being uphill, no matter if your path has been crooked, no matter if the devil is on your path, listen, the testimony stand that Jesus is our Savior, He's our Lord, He's our healer, He's our provider. I don't have other testimonies, but my testimony say that Jesus is the rock of my salvation. Nothing else, not the government, not the church, but Jesus Christ. Amen. The beginning and the end, the first and the last, the first and the King, the only Savior, the bread of life. When I am in a drought, He is the living waters. When I'm hungry, He is the bread of life. When I'm without shoes, He is Jehovah Jireh. When I'm without money, He's the service supplier. Say your neighbor, say neighbor. Jesus is still the same yesterday, today, and forevermore. Evangelist Mark. God bless. I trust Yes. where I can not see my face. Yes, hallelujah. Come on. I trust Yes. where I can not see. Beautiful. No matter, no matter How dark the way may be. I trust Where I cannot see. where I cannot see. Come on, sing it. I trust where I cannot see, Lord. I trust, Lord. I trust where I cannot see. You, Lord. I trust where I cannot see. Hallelujah, no matter, How dark. I trust where I cannot see. Oh, no matter, hallelujah. No matter how dark the way may be, I trust where I cannot see. Hallelujah. Yes. Van die Here, kom ons gee God se prys in die huis aan. Amen. Halleluja, dis goed om in die huis van die Here te wees. Ek sê kom ons gee die Here se prys. Hy sê no matter how dark the way may be, I trust where I cannot see. Yes. Come on. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. En die pastoor begroet in sy vrou in die lieflike naam van ons koning Jesus Christus. Die sonneskool, elke moeder, elke jong mens. Halleluja. In die naam van ons
Come on. Halleluja. Man weet ze dat die Here gaan deurkom. Halleluja. Man, I put you on as of myself and say, I trust where I can. No see, no more. Halleluja. Praise die naam van die Here. Halleluja. Dat is een lied wat ze daar. Yes, Jesus. Is niemand Yes, Jesus. zoals Jesus. Niemand. Niemand. Niemand zoals hij. Niemand zoals hy. Yes, come on. Halleluja. Oh ja, niemand wat zonder met Jesus. Halleluja. My. Prys die naam van die Here. Net niemand soos Jesus nie. Hy sê sy naam is soos balsam vir my. Prys die naam van die Here. Jy sien die profeet, hy sê vir die vierde weer. Hy sê, kry kanne, gaan na jou buurmense toe. En vraag kanne. Yes. Halleluja. Yes. Miskien jy nog nie gaan praat met jou buurvrou of met jou buurman nie. Yes. Maar die profeet sê vir die vrou, gaan vra by jou buurmense. Kanne. Yes. Halleluja. Hy Yes. sê nog nie vir haar, wat gaan die Here doen? Hey. Halleluja. Yes. Hy gee haar net 'n opdrag. Yes. Om te sê, gaan kry kanne. Yes. Hey. Halleluja. Maar sy weet nie wat kom nog nie. Hey. Halleluja. Powerful, come on. Prys die naam van die Here. Ek kry my dit. Ek sê vir myself dat ek my kanne kry. Ja. Van ek weet nie hoe gaan ek 2022 ingaan nie. Yes. Halleluja. Ek moet my kanne gereed maak. Prys die naam van die Here. Halleluja. Baie mense die profeet voor in die werk van die Here doen. Ja. Toe sê hy, maak toe die agterdeur. Hey. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek wil nie eers van 2021 met 'n oop agterdeur aangaan nie. Halleluja. Ek wil eers van die agterdeur toe maak. Hey. Halleluja. Maak toe die agterdeur. Hey. Dat ons kan sien wat maak die Here. Oh, beautiful. Baie mooi. Halleluja. Miskien is die agterdeur nog oop. Maak toe. Hannie, hy sien. Maak toe. Jy sien my agterdeur, hy sit blind toe, ek sit hom met die slot aan. Want ek wil nie, hy moet oopgaan nie. Hey. Halleluja, gooi sommer die sleutel weg. Hey. Halleluja. Want as die agterdeur oop is, Hey. dan kom die vyand in. Hey. Maak toe. Halleluja. Yes. En dan vat die vyand. Ja. Hy verslind. Ja. Hy maak die mekaar. Ja. Dan is die lekker nie van die agterdeur is oop. Yes. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek sê vir myself, by die profeet, Yes. profeteer, prys die naam van die Here. Halleluja. En die olie begin oorvloei. Halleluja. Tot hulle by die laaste kan kom, maar toe sê sy, is nie meer nie. Die kanne is klaar. Halleluja. Toe sê die profeet vir, nou gaan jy en gaan verkoop dit. En dit sal vir jou dra vir jou res van jou lewe en gaan betaal jou skuld. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek sê vir myself, Here, 2020 was 'n ander jaar. Halleluja, maar ek sê, Here, ek maak die agterdeur toe met 'n glimlag, pastoor. Ek maak die agterdeur toe in 2020. Vanaf 2021 as ek ingaan met my kanne. Halleluja. En my beker loop oor. Dan weet ek dis wat die Here van die leerskare wat vir my 'n ding gedoen het. Halleluja. Prys die naam van die Here. Pastoor, gister wat ons op bos toe gaan. Halleluja, ek saag, hy saag. Halleluja, ek hou hom. Pastoor, ek sê ja, Here, dit is 'n nuwe ding, maar ek gaan hom probeer. Halleluja, ek saag, hy saag, die manne moon. Hulle sê, dit is
Halleluja. Ek sê vir hom een van die dae. Halleluja. Die man wat jy nou sien. Halleluja. Hy gaan nie wees soos 2020 nie. Halleluja. Ons gaan 2021 en jy gaan 'n ander man sien. Halleluja. Van die Here is besig om 'n ding te doen. Halleluja. Jy weet soms dan wil ons dinge allow. Prys die naam van die Here. Maar God sê kom ek bring jou hiertoe. Halleluja. Maak net toe hierso. Ek gaan jou wys wat doen ek vir jou. Halleluja. Ek gaan jou kanne vol maak. Halleluja. Niks gaan gebeur nie, maar ek gaan jou kanne vol maak. Sy gaan oorloop. Die mense gaan nie vrees van jou getref nie. Die mense gaan sê nee, daai man is nie reg nie. Maar ek gaan vir jou dan doen. Halleluja. Ek sê vir myself, Here, ek vertrou op U, maar op niemand anders nie. Paspoor, ek raak so mismoedig, leier. Ek sê gister op reis, ek sê, ek is moeg. Ek wil slaap. Halleluja. Maar ek sê vir myself, nee man, ek is nie moeg nie, man, ek is lui. Halleluja. Ek is nie lui nie, ek is moeg nie, ek is lui. Want ek wil nie die ding doen nie. Halleluja. Ek wil nie die werk van God doen nie. Nou sê ek is moeg. Ek is lui. Halleluja. Van God het my 'n geleentheid gegee. Hy laat ek elke dag asemhaal. Halleluja. Hy laat ek opstaan en laat ek eet. Prys die naam van die Here. God wil hê dat ek moet net sy wil doen. Halleluja. Ek sê vir pastoor aan die bakkie en ek sê vir hom, ek sê, die Here skep 'n geleentheid vir ons. Terwyl ons deur hierdie proses gaan van COVID-19. God skep 'n geleentheid. Halleluja. Dis nie 'n vriendesaakie, maar 'n persoonlike saak. Halleluja. Ek sê vir myself, hou nie sin. Ek sê, Here, die feit dat dit so stil is, sin. Voel ek goed. Ek sê, Here, nou kan ek nou geset wandel. En praat met U. Hy sê, soms in die huis en as die huis te besig is, dan kan jy nie sê wat jy wil sê nie. Halleluja. Maar God bring stilte. Hy bring jou op 'n stilstand. Ek sê, Here, ek voel so goed dat U my gebring het tot op 'n stilstand. Maar ek wil nou geset wandel met U. Halleluja. Ek wil nie enige iets allow in my lewe nie wat my gaan afbreek van U af nie. Nou die koortjie sê, hy sê, die Here sê vir Moses, gaan sê vir die volk, hulle bou 'n goue kalf. Maar gaan sê vir die volk, hulle moet hom afbreek, van die God is 'n jaloerse God. Halleluja. So kom laat ons afbreek wat nog aan die pad van die Here staan. Laat ons afbreek van die God is 'n jaloerse God. Oh, praise die Here. Die Here is in hierdie plek. Ek sê die Here is in hierdie plek. Kan iemand my hoor, die Here is in hierdie plek. Halleluja. Jesus. Ik amalam, ik ga Jesus, alipongwe Jesua. Ik amalam, ik ga Jesus, alipongwe Jesua. Die naam van Jesus Christus moet geprees word, by sy naam. Die naam van Jesus Christus moet geprees word, by sy naam. Die kan alleen, die kan Jezus, alipongwe
Vader, dit is in die naam van Jesus. Heilig is die Here. Here, ons eer U vanmôre vir die offergawes. Here, want dit is nie vir ons nie, is alleenlik vir uitbreiding van U se werk. Sien vanmôre die offerbak. Sien selfs hulle wat nie bevoorreg was nie, my God. En vir hulle wat wel kon gee, my God, wil U hulle seëninge verdubbel. En elkeen wat in hierdie plek is, sê amen. Nou, ek het vanoggend nie gekom, pastor, met die verwagting ek gaan lei nie. Ek het 'n lied gebring voor pastor ons bedien. Prys die Here. Ek wil net hierdie lied sing. Die Here seën. I surrender all my life to you. I surrender all my life to you, my God. I say, Lord, I will give you. Oh, Lord, I will give you. Oh, I give it all to you. I surrender all my heart to you. I surrender all my heart to you. I sing, Lord, I will give you. Lord, I will give you. Oh, I give it all to you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. Lord, I give it all to you. I surrender all my heart to you. I surrender all my heart to you. Oh, I say, Lord, I will give you. Oh, Lord, I will give you. Oh, I give it all to you. I surrender all my heart to you. I surrender
I'll give it all to you. I give it all to you. Ik ga een oor geven op Pastor Jezus. Kan ons staan voor amen. Father, thank you for your presence, oh God. Thank you for the ministering in song this morning. What a blessed time we had, oh God. Thank you for each and everyone that came up to the house of the Lord this morning, to have felt the presence of God, to have experienced His multiple blessings. We honor you for that, oh God. We give you the glory, the praise, and the honor. Our heart exalt thy name. Our soul exalt and extol the name of Jesus. From our innermost being, oh God, we say thank you, Master. We are grateful, oh God, for you having moved upon us in the name of Jesus. For there be none like thee, O God, in the heavens above or in the earth beneath, neither in the regions of darkness beneath the earth. There's none like thee, Jesus. And we honor and we glorify and we worship you, Jesus. Our soul doth magnify the Lord. Our spirit say, great, great be the Lord God Almighty, in whom there is no failure, no shadow of turning, in whose presence we stand this morning. We bow our heads, our hearts, our innermost beings, of God. Our soul doth exalt thee. For blessed, blessed, blessed be the name of the Lord. In Jesus' name we thank you. We give you the glory, the praise, and the honor. We exalt thy most holy name. Thank you, Lord. Until your name alone is praised in this place. In Jesus' name, thank you, Lord. Let's give God the glory. Let's give him the glory. Hallelujah. Let's give him the praise. Hallelujah. There be none like our God. And no one like Jesus. Hallelujah. Woo, hallelujah. Hallelujah. Our soul doth magnify the name of the Lord. Thank you, blessed Savior. In Jesus' name, we bless your name. Thank you, Lord.